Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ushaya kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke. Lapho-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, awubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba ekulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje wena lapho ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba olethele lona namhlanje lithi-ke igcwele-ke iyachichima-ke inkundla laphana-ke kwi-rally yokugcina-ke i-ANC laphana-ke ibanjelwe laphana-ke i-stadium esikhulu kunazo zonke izitadium la e-South Africa-ke, i-FNB Stadium-ke laphana-ke amaqabane-ke e-ANC laphana abese egadla kabi-ke kuJacob Zuma-ke nje laphana kwi-FNB Stadium laphana-ke yabonakala ephethe-ke ibhokisi-ke elibhalwe ukuthi-ke rest in peace MK Party-ke laphana-ke. Ubese qhubeka-ke laphana-ke abhala-ke amabhodi-ke abebhaliwe laphana-ke ngizokufundela-ke wona-ke maduze-ke bebhala ukuthi-ke ibhodi-ke lokuqala-ke uma ngikufundela-ke bebhalwe ukuthi-ke MK rest in peace. Elesibili belibhalwe ukuthi-ke Zuma is a small boy. Ngizosicela kuwe laphana ukuthi ngene ama-comment section-ke ufushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicindze nebhathi nje subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli.